Me gustaría comenzar con un señalamiento pues, dirigido, digamos, a lo que son las relaciones entre Serbia y Venezuela, ¿no? Venezuela y Serbia son países que fundamentan su relación en el respeto mutuo, en la amistad y, más allá de eso, en el entendimiento y el respeto al derecho internacional, a los principios de no injerencia y de soberanía. Najprej bih dakle želeo da se osvrnem na diplomatske i generalno odnose koji postoje između Srbije i Venecuele, dakle kao dve prijateljske zemlje koje dakle svoje odnose zasnivaju na uzajamnom poštovanju, dakle na poštovanju suvereniteta, poštovanju međunarodnog prava i takođe neguju načelo nemešanja u unutrašnja pitanja drugih zemalja.